hijenu, da se puno zahvalimo na prisustvu predsjednici Skupštine opštine Kotor, potpredsjedniku opštine Kotor, direktorici gimnazije Kotor. Gospodine Čvoroviću, udostojte nas vašom besjedom, molimo vas. Časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Bog. Govorio sam za ovih 20 i više godina univerzitetskog rada na različitim mestima, na različitim fakultetima u zemlji i inostranstvu, na medijima i u različitim prilikama. Ali moram s vama da podelim utisak koji trenutno nosim. Nikada se nisam osjećao odgovornije nego večeras. I to iz dva razloga. Prvog, jer nikada do sad kao Mirjanin laik nisam govorio u nekom hramu Srpske pravoslavne crkve, a to bi za svakog Mirjanina morala da bude posebna i čast i odgovornost. I tu čast i odgovornost ja osjećam večeras na sebi kao dužnost, blagodarnost vama, Srpskom pjevačkom društvu i crkvenoj opštini Kotor, što su me pozvali i ukazali tu čast da govorim u hramu, ali i teret odgovornosti koju ću ja večeras za izgovorenu reč nositi s toga što govorim pred časnim dverima ovoga hrama. I drugi razlog posebne odgovornosti, jer govorim ovde na ovoj našoj nacionalnoj i crkvenoj međi, na međi na kojoj je, kao što smo malo pre čuli, 1220. godine Sveti Sava osnovao mitropoliju sa zadatkom da bude ništa drugo nego karaula na ovoj našoj svetoj i nacionalnoj međi. A odgovornost je posebna kada se govori pred ljudima koji su čitavim nizom pokolenja ostali na međi da svedoče i potvrde životvornost i snagu Svetosavskog zaveta i nasleđa. Dakle, večeras ne samo da govorim u hramu, nego govorim na međi prepunoj karaula koje nose između ostalog i ime Svetoga Save. I mislim da se nigde značaj osnivača naše svete pomesne autokefalne crkve Svetoga Save ne vidi bolje nego odavde sa ove međe. On je iz ovoga iskustva, vi to možete da posvedočite, i naš čuvar, i naša lična karta, i neko ko nas predstavlja pred svetom i u višnjem svetu, u nebeskoj Srbiji, sa najsnažnijom tapijom našeg naroda, a to je svetosavlje ili pravoslavlje srpskog stila i iskustva, kako je to govorio sveti Justin Ćelijski. Ja ću večeras pokušati što kraće da predstavim
značaj Svetoga Save kao ravnoapostolnog svetitelja među Srbima. Dakle, pored svih drugih velikih dela koje je Sveti Sava učinio i zbog kojih ga je Gospod proslavio, on je i ravnoapostolni. Zašto je Sveti Sava ravnoapostolni? Ravnoapostolni su bili i jesu sveti knez Vladimir, ruski veliki krstitelj ruskih zemalja, sveta Nina gruzijska, ravnoapostolni je sveti knez Boris bugarski, krstitelj bugarske zemlje. Ravnoapostolni su oni koji su jednaki, ravni učenicima Hristovim, njih 12-torici i 70-torici, stoga što su dali nemerljiv doprinos ili o tome što su neznabošce priveli veri ili što su, kao sveti car Konstantin, postali prvi braniči vere, prvi car epistomonar koji je zaštitio veru na teritoriji u kojoj je već postojala pomesna crkva. Eto takav ravnoapostolni, kako mu i pojemo i u Akatistu i u Troparu, kaže se u Troparu, zato te poštujemo kao ravna apostolima i svetima, a u Akatistu mu se obraćamo Svetom Savi kao prvom pastiru i učitelju srpskom i nazivamo ga ravnoapostolnim. Zašto, postavlja se pitanje? Da li samo zbog onoga što je učinio na dobrobit svoga otačestva i svoga roda? Da li zato što je srpskom rodu ostavio u nasleđe autokefalnu crkvu, zato što je tvorac, dakle slobodno mogu reći tvorac zakonopravila, nomokanona srpske redakcije, zato što je jedan od redaktora srpsko-slovenskog jezika? Da li je samo zbog toga ravnoapostolni ili je ravnoapostolni zbog značaja koji ima u pravoslavnom slovenskom svetu, posebno kod pravoslavnih Bugara i pravoslavnih Rusa? Ravnoapostolni je zbog ovog drugog. I otuda nije čudo što se bugarski vladar toliko protivio da kralju Vladislavu preda svete mošti iz Trnova Srbima. I nije čudo što se kult Svetoga Save razvija kod Rusa već od kraja 14. veka, o čemu svedoči Jevanđelje, mesecoslov u Jevanđelju Kirila Belojezerskog. Nije čudo što je Sveti Sava kod Rusa pribrojan u diptih Sveti Ruske crkve samo 2 godine posle krunisanja prvog ruskog cara, čijim venama je tekla i srpska krv Ivana IV. Vasiljevića, silnog, pogrešno prozvanog od nas Groznog. Dakle, 2 godine posle carskog krunisanja, 1549. godine, Sveti Sava je pribrojan u diptih svetih Ruske pravoslavne crkve. A pod rukovodstvom prvog ruskog cara oslikan je Arhangelski sabor kao grobna crkva Rjurikovića u okvirima Moskovskog Kremlja i tamo je prvi ruski car dao da se nasuprot oltara oslikaju između ostalog i freske Svetog Save i Svetog Simeona. Zašto je kult Svetoga Save ravnoapostolnog toliko bio snažan među pravoslavnim slovenskim narodima? I kakav je to doprinos Svetoga Save pravoslavnim slovenskim narodima? Da bi dali odgovor na to pitanje, moramo da se vratimo u vreme pre Svetoga Save. Dakle, iako nas Sveti Sava evo već vekovima okuplja, iako Srbi misle da mnogo znaju o Svetom Savi,
Mi nemamo potpuno jasnu, istorijski kontekstualizovanu sliku o značaju dela Svetoga Save. A nemamo zato što taj segment vremena u kome je Sveti Sava proveo svojih 60 godina zemnog života i nije, kako to reče veliki ruski istoričar Dimitrij Obolenski, nijedan u pravoslavnom, slovenskom i grčkom svetu uspeo za 60 godina da uradi toliko koliko Sveti Sava. Ali pravu procenu značaja dela Svetoga Save ravnoapostolnog nemamo, jer ga posmatramo samo kroz taj isečak vremena tih 60 godina njegovog života. A kažem, da bi pravilno procenili značaj njegovog dela, moramo da se vratimo u 9. vek. Taj 9. vek je bio ključan za uspostavljanje nasleđa čiji će nastavljač biti Sveti Sava. 9. vek je vek velikog, jednog od najvećih carigradskih patrijaraha, jednog od najučenijih carigradskih patrijaraha i profesora na tada osnovanom Carigradskom univerzitetu velikog patrijarha Fotija. 9. vek je vek slovenskih svetitelja i prosvetitelja svetog Kirila i Metodija. Sveti Sava, a to ću pokušati večeras što je kraće moguće da vam objasnim, nije ništa drugo nego nastavljač dela velikog patrijarha Fotija i nastavljač dela svetog Kirila i Metodija. Ključne su nam 60. i 70. godine 9. veka. Patrijarh Fotije šalje u misije Konstantina filosofa, kako se pre zamonašenja zvao Sveti Kirilo, među Arape da ih vrati u pravoslavlje, među Jermene monofizite da ih vrati u pravoslavlje i među Hazare koji su već dobrano bili pod uticajem judejske vere i tamo se susreće sa prvim Rusima. Tu istu dvojicu svete braće posle ekspedicije na Krim u Herson 1861. godine, kada se Sveti Metodije prema njegovom žitiju upoznao sa prapismom Rusa ili črtama i rezama, kako će to jedan drugi slovenski pisatelj 10. veka reći. Posle toga, 864. na zahtev moravskog kneza Rastislava, patrijarh Fotije i tadašnji car Mihajlo III, vizantijski car, šalju u Moravsku svetu braću. Zato što je Moravska bila pod snažnim uticajem Rima i franačkih misionara. A franački misionari i Rim, budući sledbenici takozvane trojezične jeresi, kako su nju nazvala sveta braća, nisu dozvoljavali da se bogosluženje vrši ni na jednom drugom jeziku, osim na 3 jezika na kojima je bio Pilat na krstu ispisao tekst Isus Nazarečanin, car judejski. To su bili jevrejski, latinski i grčki. Za Rim i franačke misionare nijedan drugi jezik nije bio dostojan služenja i obraćanja Gospodu. I Rastislav, imajući u vidu ove misije koje šalje patrijarh Fotije, šalje pismo vizantijskom caru i moli da i oni Sloveni u Moravskoj dobiju prosvetitelje koji će im sačiniti azbuku slovensku i omogućiti im da kao i svi drugi narodi na svome jeziku proslavljaju
ime Gospodnje. I tako je i bilo. Međutim, misija Svete braće u Moravskoj je trpela žestoke progone i velika iskušenja od strane Franaka, od strane biskupa iz Salzburga, koji se nisu mirili. Nije se mirio ni Rim, jer je znao, kada slovenski narodi dobiju bogosluženje na svom jeziku, proširit će se i jurisdikcija Carigradske patrijaršije i ono što je kasnije u naše vreme Dimitrij Obolenski nazvao Bizantijskim Commonwealthom ili zajednicom romejske kulture. Posle smrti svetog Kirila, Metodije nastavlja svoju delatnost, a patrijarh Fotije, koji je iskusio i slavu patrijarškog poziva, ali i 2 progona, radi ključnu stvar. U pokušaju Rima da 70. godina 9. veka otme Bugarsku, već krštenu od strane sveštenika i episkopa Carigradske patrijaršije, Rim šalje 866. već svoje misionare, a onda patrijarh Fotije na Carigradskom saboru, čuvenom Carigradskom saboru 890. godine, donosi odluku da Bugarska crkva postane autokefalna. Učinio je veliku žrtvu, odrekao se jurisdikcije Carigradske patrijaršije, ne bi li samo sačuvao Bugare od prozelitske akcije Rima. To se dešava pre velike šizme 54. ali u vreme Nikole I. pape, koji je jasno projavio sve elemente koji će biti od strane patrijarha kao u pogrešne učenju, u dogmatici patrijarha Mihajla Kerularija biti osuđene 1054. godine. Prva autokefalna slovenska pravoslavna crkva nastala kao brana od prozelitskog uticaja Rima bila je Bugarska crkva. A idejni tvorac slovenske autokefalnosti bio je sveti patrijarh Fotije. Šta čini Sveti Sava nego nastavlja delo velikog carigradskog patrijarha Fotija i velike slovenskih svetitelja i prosvetitelja svetog Kirila i Metodija. Sveti Sava radi takođe u jedno vreme koji je nalik 9. veku. U vreme Svetoga Save, dok Sveti Sava prima arhimandrijski čin, 1204. godine u Solunu pada Bizantija, ustanovljava se Latinsko carstvo. To je vreme silnog rimskog pape Inocentija III, koji je bio pre svega državnik, a najmanje episkop. To je vreme 1206. godine kada biskupi Sevastije dobija jurisdikciju nad Svetom Gorom. To je vreme kada manastir Iviron prihvata jurisdikciju Rima nad Svetom Gorom. I u tom trenutku Sveti Sava, to je vreme kada se zaključuje crkvena unija između Bugara i Rima. 1204. godine je izabran prvi bugarski primas koji će iz ruku papskih legata predati krunu bugarskom vladaru Kalojanu. Ceo Bizantija se srušila, a ceo Balkan se nalazi pod snažnim uticajem velikog uticajnog rimskog pape Inocentija III. I u tim uslovima Sveti Sava 1206. napušta nesigurnu Svetu Goru, koju već pljačkaju latinski krstaši,
i sa svetim moštima Stefana Nemanje, Svetog Simeona, odlazi u Studenicu i u Studenici formira kadar za nezavisnu autokefalnu srpsku crkvu. U Studenici piše studenički tipik i predviđa da igumana studeničkog ne biraju episkopi, jer u tom trenutku su episkopi Grci pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, već igumani 6 srpskih kneževskih manastira, velikožupanskih manastira, a da ga u tron uvodi gospodar srpske zemlje, kako to stoji u studeničkom tipiku. Sveti Sava od 1206. do 1217. ne radi drugo ništa, nego sprema kadrovske, organizacione, crkveno-pravne, građevinske, dakle podiže čitav niz hramova, pre svega buduću prestonu Žiču, ne radi ništa drugo, nego sprovodi u delo plan o formiranju nezavisne srpske crkve po ugledu na Bugare u 9. veku, koja je trebala da zaštiti Srbe od dve imperije. Imperije papske i imperije jelinske, jer posle krize iz 1204. godine i pada Vizantije, ali pre toga u epohi Komnina, Romejsko carstvo je sve manje bilo nadnacionalno, a sve više grčko nacionalno. I zato Sveti Sava u tim uslovima radi brižljivo. Zato je, kako govori veliki srpski i ruski crkveni pravnik Vladimir Mošin, Sveti Sava bio jedan veliki organizator, jedan veliki organizatorski duh. I kao neko ko je odlično sagledavao tadašnje prilike, uviđajući rivalstvo između dve vizantijske države nastale na temelju propale Vizantije posle ulaska latinskih krstaša u Carigrad 1204. a to je Nikejsko carstvo i Epirska država, koristeći se njihovom surevljivošću, obraća se u Nikeji caru rođaku Teodoru I. Laskarisu i patrijarhu Manoilu i dobija autokefalnost. Dobija pravo da srpski arhijepiskop bude izabran od srpskih episkopa i da srpska crkva sama sebi vari miro kao dva osnovna elementa autokefalnosti. Na to delo Svetoga Save ugledat će se potom i Bugari i Rusi. Sveti Sava će uspeti da oslobodi, odnosno da raskine uniju između Bugarske crkve i Rima i zahvaljujući vezi između Jovana II. Asena i Svetoga Save, Bugarska će obnoviti 1235. pravoslavnu patrijaršiju. A naša braća Rusi kada se budu obnavljali, sabirali, okupljali posle moskovske najezde i upada u Kijev 1237. godine, neće raditi drugo ništa osim onoga što je radio Sveti Sava. Veliki kijevski mitropolit Kiril II, treći Rus na mitropolitskom prestolu, svi drugi su bili Grci, traži 1262. godine od Rusa poreklo, a bugarskog despota Jakova Svjatoslava, da mu pošalju slovenski prevod Novokanona. Slovenski prevod Novokanona. I znate šta su mu poslali Rusi? Da bi na osnovu toga crkva sudila i kneževi sudili. Poslali su Savino zakonopravilo. Jer je Savino zakonopravilo unelo svetlost kada je u pitanju pravo u slovenske zemlje. Posle gušenja Samuilovog ustanka, Vasilije II. Bugar ubica osniva Ohridsku arhijepiskopiju i počinje grcizacija Balkana.
čak se pale slovenski prepisi nomokanona. Zato je Savino delo bilo veliko. Sava unosi svetlo slovenskog jezika u crkvenu prosvetu, prevodi bogoslužbene i nomokanonske knjige na slovenski i kada su Rusi posle najezde Mongola ostali bez svega toga, veliki mitropolit Kiril se obraća u Bugarsku, iz Bugarske, iz Trnova dobija Savino zakonopravilo, koje je po svedočenju nekih ruskih historičara zamišljeno da bude ustav u svim pomesnim crkvama onog vremena. Ruska hijerarhija u još uvek ne autokefalnoj crkvi se formira po obrazcu koji je primenjen u Srbiji. Oko 50 episkopa u Kijevskoj mitropoliji, još uvek formalno potčinjenoj Carigradu, biće monasi Kijevo-Pečerske lavre, isto onako kao što će budući srpski episkopi biti monasi podignuti brigom i staranjem Svetoga Save kao igumana Studeničkog. Zašto je Sveti Sava kao nastavljač velikog Fotija i Svetog Ćirila i Metodija nama i svim slovenskim pravoslavnim narodima ostavio trajno nasleđe koga ni protok vremena nije pokrio? Iz jednog razloga. Što je temelj Savinog dela i njegova autokefalna crkva i sveukupni njegov crkveno-nacionalni rad bio zasnovan na velikom Savinom odricanju od ovoga sveta. Najveći odšelnik među Srbima, onaj koji je zavoleo Atonsku pustinju, koji se sav predao Gospodu, onaj kome je kao mladiću iz bogate velikožupanske kuće već želudac bio prilepljen za kičmu, jer je toliko postio, koji je, kako svedoče i Domentijan i Teodosije, bos kao mladić obilazio atomske starce, ne bi li im u pustinji odneo hlebove. Taj mladić je tek posle 8 godina dobio arhimandritski čin. Taj mladić koji je prvo pokazao svoje bogotražiteljstvo je kasnije svu dušu svoju dao svom rodu, ne bi li taj svoj rod kao krvnu zajednicu pretvorio u Bogom izabranu zajednicu Novi Izrael. I tako smo dobili lik pravog patriote. Pravi patriota u liku Svetoga Save je samo onaj čije je rodoljublje ka Bogu usmereno, koje ima tu soteriološku, spasensku dimenziju. Dakle, on je voleo svoj rod, ne bi li ga priveo Gospodu kao Novi Izrael. I zato je Savino delo ostalo veliko. I zato je naša sveta autokefalna crkva neupitna. Zato što je ona imala mističku legitimaciju. Ni Dimitrije Komatijan, ohridski arhijepiskop, koji je stvorio našu autokefalnost, nije mogao u svom pismu Svetom Savi da ospori njegov ugled koji je on kao monah zbog svog asketskog života uživao u Atonskoj pustinji. To ni Dimitrije Komatija nije mogao da ospori. I nije zato srpska autokefalnost, kako to savremeni čovek sekularnih vremena misli, stvar političke odluke i veštine samo Svetoga Save. Ona je imala mističku legitimaciju. Srbi su najpre projavili svoje svetitelje, Svetog Jovana Vladimira, a pre svega oca Svetoga Save, Svetog Simeona, Svetog Stefana Nemanju, i dobili potvrdu njegove bogoizabranosti sa mirotočinjem njegovih svetih moštiju februara 1206. godine. Dakle, srpska autokefalna crkva nije nastala, a već smo pred Gospodom, pred nebeskim njegovim prestolom
imali svoje zastupnike u nebeskom Jerusalimu. Danas kada ljudi razmišljaju o autokefaliji samo kao crkveno-pravnoj kategoriji, zaboravljaju ovu činjenicu da smo pravo na autokefalnost dobili tek kada smo pribrojali svoje svete i kada je prvi osnivač i prvi arhijepiskop autokefalne crkve se već potvrdio, i to čak i kod svojih protivnika, kao nesporni odšelnik i nesporni bogotražitelj. U tome je svetost naše autokefalije. I stoga, braćo i sestre, uvek treba da imamo u vidu Svetoga Savu kao najsavršenijeg Srbina, kao najsavršenije srpsko dete i da sledimo onome što je on nama ostavio, a ostavio nam je nezavisnu crkvu, srpsko-slovenski jezik, srpsko pravo i još mnogo štošta od nebrojenih ustanova. A pre svega nam je ostavio svoju deontologiju, svoju svetosavsku nauku obaveznosti, o kojoj sveti vladika Nikolaj Velimirović piše u svom tekstu 4 brige Svetoga Save. I Sveti Sava je poređao brige svakog pravoslavnog čoveka i svakog pravoslavnog Srbina. Prvo treba da brine o svojoj duši, jer kako će brinuti o drugima ako ne brine o svojoj duši, a onda da brine o svojoj deci, jer mnogo su Srbi propatili, kako kaže sveti vladika Nikolaj, od velikih ljudi koji su zapostavljali svoju decu, a onda je narod patio od te iste dece. A onda da brine brige narodne, da kao Sveti Sava, kako ga životopisci nazivaju, bude vožd otačestva, da talante koje je dobio od Gospoda da na korist svom rodu, jer kako je u Žičkom saboru opomenuo svakog novoizabranog episkopa, da ćete odgovor pred Gospodom za svaku ovcu koju ste dužni da čuvate kao pastiri. I najzad, 4. briga, posle brige za sopstveni narod, to je briga za svet. A kaže sveti vladika Nikolaj, mi smo zaboravili ovu hijerarhiju obaveza koju nam je ostavio osnivač naše svete crkve, pa počinjemo stanje kraja, pa brinemo brige o svetu, a ne brinemo brige o svom narodu. Brinemo brige narodne, a zapostavljamo svoju porodicu, a hoćemo sve brige da brinemo, a ne brinemo onome što je najbitnije, a to je spasenje sopstveno. Zato, braćo i sestre, još jednom vas se zahvaljujem i da svi, ako Bog da, ostanemo i ovakvo nedostojni, dosledni Svetoga Save, ne bi li se pokajali, preobrazili i postali ono što je Sveti Sava i hteo, nebeski Jerusalim ovde na zemlji, novi Izrael, srpski rod. Hvala. Tako dobro.